جسپاسیه براستی انجمن اجتماعی کرد سوریه انک سد هفته سبات دا و کشنا خواه جهبندی اجتماعی هزن شورش و رکباری سوریه راگهاند. انک سد بجکو بکتنا بشار اساد آرمانجا اطلاف پیک هات سدما برداومیا دنوا اطلاف داجی نمایه. گلو ابریار و باندورکا چا چکه ما جپارتین سیاسی و سیاستوانان و پرسیکر. ریوبری پارتیا کردن ولایت پرور جانو آمدی جی دست نشان کر جبوی کتیا کردان اف بریاره که باشه. داخوازا پیاده و عالیین کردیشی هبو دگوتن کی یعنی کرد جبو به یک رزی هر نو که دناف خدا جبه کی یکیتیه کی آوا بکن دوی درباره دا اگر براسی انا کسی و پیاده لحو بکن که از باورم هنی که خالان دا و کماسی لحو بر لهواتنه نه و رایدارن انا کسی جی گوتن کی رزار مسعود بارزانی جمع داخواست کریه کی ناکوکی خوی دنه دین نالیه کی تنه به یک دنگی هرن لشامه داخوازا مافی خوب بکن ام دوی چرچوه دا دویجم باشه سروک پارتیا سوسیالیستا کردستان PSK Bayram Bozyal dibêje pêwîst e êdî Kurd neb Ereban re bi Kurdan re weke muşterek biçin Şamê. êdî rejimekî nû heye êdî Şamê da muhatebê nû hene pêwîst e êdî Kurd nebe em bêjin Ereban re bi Kurdan re wek heyetekê muşterek biçin Şamê û em aliyên muhalefetê re yani PKK'ên Sûriye re û em bêjin dewletê ku Rojava û Sûriye re aliqedarin bi wan re wek heyetek wek şandek rûnên û qise bikin û bi qenata min eger Kurdin yani enekese û ev bêjin tev demûyê din bi hevra heyetekê müşterek pêk bînin û li ser stratejiyek li hev bikin ew ê em bêjin Tirkiye jî qanih bikin ku êdî ew jî hebûn û destkeftiyên Rojava qebûl bike yani duê pêvajoyê da ew ê rolekê bi vê awayî jî bilêze. Li şîrovekarê siyasî İbrahim Güçlü di çarçoveyek din de meselê dinêre û balê dide ser xeterên paşerojê. Xu hêvî tikir ku enekese bikaribe tamam yekîtî çêbikin ama bi koalisyonê ve yani hikûmeta hayî ra pêwendî qut kirin ya jî koalisyonê çê qut kirin ne li hemberî koalisyonê di nav koalisyonê da PKK PYD da jî guhartin çebibe çünkü eger guhartin çe nebû ew jî li Sûriye nikarin yekîtîkê çêbikin lê wisa nebû xevek şandir ji bo vê tabii ki biryara wan e li pêşiya Rojava Kurdistanê eger tu lê binêrî xeteriye mezin hene tabii ki vê xeteriye mezin Rojava Kurdistanê hêzê Rojava Kurdistanê bibînin yek xeteriyek ev e ku eger PKK PYD statüya wan ya îro bidomîne piştî demekê jî eger ji heremên Ereban jî derkevin bikevne heremeka gelekten yani Qamişliye. Hêja gotinê ku siyasetmenên Kurd balê didin ser vê yekê ku ji bo naskirina hebûn û statiya Kurdan yekîtiya hemî aliyên Kurd pêwîst e. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.